Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achiar tu silin sang puya India chon COVID-19 vaccine dos viable se za som nga pekin tumin chaktakin ma ala a heti lai hian COVID-19 shrik chi thara leng le mek ti hret ani awangin nga thatu te vaccine dos kima la thua turin kan ngen chewa midang po vaccine la kim tur som turin kan ngen chewani shileng la kain vennan mai tomna wa midang nai lo kun le mai ti fai te lo ngai pai mo zelang cheu COVID-19 kan hwe she du ne chon rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pret bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po theireng ani e tuna chon sachin thare long athak chun somang u darkar somni palikala chung khan Mizoram COVID-19 thikai zanga le pani mu chu ani Health Minister Dr. Aral Thanglin le Central Way Meshwai to the chuan VLTF le LLTF tin nun tharle atul thuan soi Nimina Prime Minister Narendra Modi Punjab mi pui kongzo aman pui tur zu ven himna lama lau thonom thil la thena wangin thul ani USA chuan nikhata COVID-19 shikai makta doi khat ai tam mu chu ani tugina COVID-19 tin mun thria tharbera mi zanga panhin COVID-19 thian kai ti mu chuani a aret te satanga mu chu zali somthum pangan oma ZMC RT-PCR te samu chu somthuman oma TrueNet laboratory test positive somni paruk an omboka FIA test positive som pakhat an ombokani sample test zongzong zat sanga zere somni zinga za paret point paruk pathuman positive a tundin huna shikai to zongzong hi noi khasingni sangthum za somko pathumani a noi khasingni samruk pasari enkol damani to enkol lai hi sang hi zanga somseri pani omin mi zanga somnga palin an thi pui to ani mixing sang khat zela positive mu chu to hi za somthum ani a mi noi khat zela COVID-19 na wangan na chan to hi somnga anga chut ani Health Minister Dr. Aral Thanglin Nimin Khan Central OMA Office Bureau Step Apisa Komin COVID-19 shipui chungchang an thlir ho ba ka malak zel dan turte an soi ho Health Minister le Central OMA OB te in mu komna hiam COVID-19 shipui do na konga sarkar OMA le tlomngai pol dangte tho zel dan turte COVID shikthar Omicron lo thleng thu thei chungchanga loin rom han dan turte soi honi a meeting a hian VLTF le LLTF ti nun tharle atul thu te media ma COVID awareness warzo kalpui atul thu te le COVID shikai damlo enkol dan chungchang te soilan ani COVID shipui tho thumna lo thleng thei atana film khura tul thu le thatha lova tantat apoi mo zia te soi honi a wai ma shoi te chuan sarkarin wai general conference man phalsak mai ni lovin ro man na him le fel fight thatak asiam saka wangin lom thu an soi bok ani Aizawl District Deputy Commissioner's Office chu ni thum nuwa amamo te tlo thei turin ain bo sai meka heti lai hian thei ang chin chu online manga ti thei turin ro man na siamani a December ni som pasri jing kara Aizawl DC kangmen se tak chuaka office pum pui deu tho kangrala arms license explosive NOC le lekha poimo DC office thelu to process mek te po bang omlovina kangral veka hetenga lo thelu te chuan atulanga bozu ni theinan January ni ko atangin a thei chinchina email ID dcoffice@gmail.com emo WhatsApp in phone number pariat bial pakhat pali paruk pathum bial panga emo hriatir turin DC office chomni puite a hriatir ani Sarkar la pui Ministry of Education rom hanangin National Kala Utsav Competition sangni somni pakhat somni pani chu tun thani khat khan ne tanani a Mizoram zirlai te po hen ti siakna hen Telin School Education Department conference hall atangin Kala Utsav ya no zomve ani kumina hen higher le high school atangin zirlai no pangsom pangai thil che sang Mizoram ain odona hen ti siaka hian vocal music classical vocal music traditional folk song instrumental music classical instrumental music traditional folk dance classical dance folk visual arts 2D visual arts 3D le indigenous toys and games ate in elna nei ani dona Kala Utsav national competition hi January ni som pani thleng au don ani Kala Utsav competition a hen ni kum khan government Mizo high school Aizawl le ram lai tui high school lung leiten national level competition a loman lo dong to a COVID-19 tripui len ma chu New Delhi le Bhopal ate nei thinani a masani kumatangin COVID-19 na wangin online hangin nei ani Mizoram Iowa tel tur te hi a main district level a inti siakna an lo nei to a district level ti thate hian hei ti siakna Mizoram ai an o ani Tourism Minister Purabhat Romoi Roite chuan Nimin Khan Thenzol Wellness Center a honga thu soin Minister chuan Tourism Department chu department lian lo tak nima se malak na mu thei to le mu theya om chho tur engemaw zat an nei ti soim
Vantong kho thla chu North East Mega Tourism hnoyak ti mason tura than ani thu le Tenzola Tourist Auditorium hon mai maba ka pe fel ani to thu te ta langa COVID-19 ripui a kena hun tha om chuan tun February thai hian Ministry of Tourism bul tumim golf tournament Tenzola bo sei tumani thu ta lang ani Tenzol Wellness Center a hian spa le massage room te oma ari chil du tan Ecolog Hut pariat oma Tenzol Golf Resort ne na mandun thei tura don ni in Tenzol to tu tam taktena an man tangkai be sei ani kumkalta sangni somni pakhat chung khan serchi patobako Cessation Clinic TCC pantuzinga za zela somparet point pathum paliten vai hlo le akai noi anti thinte an sim tobacco Cessation Clinic TCC en call to the na tanga thon danin nikum chung khan serchip district hospital TCC hi vai hlo le akai noi ban san du mi zani somnga paruk ten panin heng zinga mi zani somni pakua te chuan mithiam te thron zomin vai hlo le kai noi anti thinte sim tumin man na zuya e clinic pantu zinga mi somni pani te chuan vai hlo le kai noi anti thinte simin hei hi TCC pantu zinga tanga chutin za zer somparet point pathum pali atlingani thon danin nikum chung khan serchip district national tobacco control program hian zirna in sangshanga tum som prok chu vai hlo le kai noi thadlo je injitin ne nen hunan manga training vairuk anbot saiba ka tlongai pol le caution thalai tele pol sang tenen tum kwa hunan mang ho bok ani shrilenga wangin nikum chung khan kumdang anga hmalak na an kalpui thelo thu soin shrilenga wang hian program an rohman sa tam tak ti hotlin thelo an nei thu an soi ani serchip district anti-tobacco squad te chuan nikum chung khan squad drive voi samli an nei boka dan bo chia mi somnga manin heng mi ta pose choitling khom cheng sang ni zali somsari atling ani chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani nimina Prime Minister Narendra Modi an Punjab mi pui kongzo aman pui tur chu ven himna lama lau thonam thil la thena wangin thul ani thudan dani Prime Minister Modi hi Punjab pa Firozpur hun mang turani a National Martyrs Memorial Husaini wala pana kal line kongla ka minute som panga tanga somni chunglai mai ti khotlai ani a hewang hian a himna lau thon thuwa a hun man turi thulani Union Home Ministry chan Punjab sarkar chu Prime Minister ven himna konga harsana thleng chu insoi fia turin tinga la he thelama phurtu jong chogana taka mala turin a hriat tir bok ani Nimin Khan Jammu Kashmir Pulwama district a chipaiten firfek pathum an ka plum thon danin Nimin tu Khan Changam huna chipaile firfek the anin ka pa Inspector General of Police Vijay Kumar chuan firfek alhum te hi Jaish Mohammed firfek polami ani thu soya Kumar chuan firfek jinga pakha chu Pakistan mi ani thu soin tontruma firfek telaka be pen thak chu an hlotling to khat ti soya in kana huna hian M4 carbine patni le AK series rifle pakhat an man ani USA chuan ni khata COVID-19 thikai maktadoi khat ai tam mu chu ani heti lain sarkar lam chuan shikthar Omicron chaktakin dar zel ti soin a vorto bala thlenglo ani anti a US President Joe Biden chuan shikai pungchak mek chu ngai tha the ani lo thu soya heti lai hian shikai damdoina dalu le thi pui te jinga atam ber chu vaccine la lo ani ati a US chuan mitin nena pek tur vaccine ane dai thu soibok ani karmasa khan shrilenga wang hian US a mi sangriat zeruk somnga pani anthi ani chanchin thar serti topna na tlang pui dar kar somni pali kal chung khan Mizoram COVID-19 shikai zanga pani mu chu ani Health Minister Dr. Aral Thanglen le Central Way ma shroi te chuan VLTF le LLTF ti nun tharle atul thu an soi nimena Prime Minister Narendra Modi Punjab mi pui kongzo amhan pui tur chu ven himna lama lau thonam thila thana wangin thul ani USA chuan ni khata COVID-19 shikai maktadoi khat ai tam mu chu ani chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani